Rem-rem apa ini? Aduh. Udah berlokotan kesalahan aku ini. Pok-pok kali pun ya nggak pernah nyadi rambas ini. Aduh, pok-pok kali mau ladang ini, bah. Mana nyata mau ladang kami itu. Ih, banyak kali rambah-rambah. Ih, itu siapa ya? Udahlah, nggak usah lah aku tegur dia. Nanti diminta pula nanti uang rokok sama aku. Pergi aja lah aku lah. Ini sudah bayar. Saya harus aku tahu. Oh, Telbak. Bayun. Tapi lari bayar naik. Oh, Telbak. Sombong ni Bayun. Telbak. Oh, le. Asal bodoh kan? Itu le. Itu le. Sombong mo buang. Ito begating do ba? Hadi ko ro. Nasugod do biya ro le. Ido. Nasugod do ro le. Tang tu ba? Waras. Kalau terbaru. Terbaru oh, Ay. Iya kan sino mo ro doon? Rodo itu mu ale nasa di mana memang di mobil nang boleh masuk mobil coba. Ido. Nang natuloy dekat daw le. Abi sok tuwer ng lain kini marahna ni. Ido ba. Jadi bukan menok ti. Lama juga tele. Kerto gila ya. Omma sa saliro ropang ay makatatay din sudyo. Ido memang lay sa sali ale ima dah. Palilikon nun dito muna pa yung di motoran. Lagi pinagsanan nun. Anong urusak ko le ya. Biasa mali. Itu urusan aja. Sa saliro umlak ko puang. Baru, ada nang buku mang na oleh-oleh jo. Minuman. Berteber bisa na songoni do ya. Dah kan kubur le ya. Dah nang membumang mana hamil si pangarton na biasa malay. Ay mula pibe do pang ay narong di sekilin urusan ini mamereng ladangan do. Oh ido. Kung meron mang na mang na oleh-oleh ya. Asalnya lepet tu je ido. Kasi ko na di umi. Tebak deh. Dia. Nya do le. Dang tibak ko le. Meter do le. Meter. Ito meter ni. Lalu no pray miso. Ay bahasa rong to meter na layon. Perlu do meter. Ono mo dis pangaratuan non. Aning mangukutan no namin ya usan. So tungga be di geser akka pamilikin non akka baki anggiki akka dong tubukin no taw nami parpalo kali. Ido le makana hubo meteron. Aning hukur jo. Moro do jibana hai itu. Alana ni kujule tanak kule. Aning menebay usaha. Memang ngarong 5 usaha kule dinggat dunia merdada baga dom sek nale. Maksud tu kan na sujud matong tanokin no kan menebay modal usaha ido. Ido makana sa hubo meteron le sa pangratuan. Sa hukur jo no tanoki. Ido le. Seniri pumang na. Udah pala tang 1 pagi pula gulutum. Tiba tahu ka hanggim iso marsikor-sikor. Ay namora honimu. Namora bigua ha masunguni. Ay wala le. Wala mokku. Ay tanok ko ning gugurut. Pajayan nami. Aka abak ko anggiku. Nang tanom. Masa gabi huri butuaw. Ay nang sunguni itong do ba. Ngay buto lo tum masiko-sikor son. Ay belum hasil ya dia bantu. Nang boy bantu nang pala gulutum. Ay waro. Kusuk ko majo. Mulai guluto na 1 pagi. Miyaka dengan tubimi. Habi ho sama sonang-sonang. Aka hanggim son masikor-sikor. Ya suara perasamu. Banggoy dah. Boleh orang makal lagi. Badang gabi urusak kui. Bahasa gabi tu abang mikir lagi. Si pikir di mana be mak. Ido lapatan na madunga tu. Ala adong diho. Begitu aka hanggim. Nangadong diho. Masikor-sikor hanggim. Ibi di guluto. Buharo. Nombor gua sama soko. Lagi bila ada ngaku beri ngalukku, Lamukku do, sana tahu mau gudut. Asa neng lawan ni kukur tanukan. Daga. Ngiri ni bayo jo. Namora matardok namora inna. Habi tar 1 pagi boy kena igul. Sempia dari mana bang? Hanggi ni masih sikor. Tardok be. Ale namora inna. Aduh halu bayo nai. Ale imate. Nabinoto na Julian, buluro pangarato, bubukuin, siro, roti kaleng. Opong, meter ribuan. Musik man sungudol man bawon. Huta. Mula na pangarato ay. Alagi meter ribuan, bursi may. Idole, makana ulo song ni. Alay ma, gibila maruha le. Naruhak ko pelay. Dang piso ni. Dagi, alay ba dadakan lay. Ay gwan na pe tinggal di huta ba.
Apa ile? Bolo di pangartonan ada ba? Sulit mo tabu na pang. Ima dale. Tabu hamu ba? Aka pangaratoy. Bay dole. Ya hope dale. Wah. Do mau, ha? Itu na mo mau. Ale tahe. Orang nukra dang sanggupan nukra so ba? Orang mampu nukule. Buano ning tutua teh. Do mau. Ayang gue nung ang lay rasong padok nilai ba masajar sidu ba nangi. Kita julay dah. Menali pemusim nih. Isi lay. Na manali po ni. Ay biasa mali. Akan gutak ko doon nih ha. Nawela po orang. Stok kita. Halo. Itu lang. Ay tanggal pikir doho mula si kuta. Balik mo siya tusod. Tanggal 2, manang tanggal 3, atas 5 tulang. Mula ko sekuta. O ido. Atau mahora. Tunggu belaran na sudah kena sa bamon. Bibiru kita. Olo tulang. Unak pala nolo. Ta pikir kare jom. Ay kutipa mo pihula namak cek do. Susudak mo si HP kasbo mo si do apa pas nala mulaki. Kan? Ido memang tulang. Pujalo tunat tulang. Tutok kiburu. Sadong ongkos sumulak tulang. Ido pujalo memang tulang. Tole ma ulo ni. Selamat tabar mo dah. Ingat mula mo siya tuson. Suatu mani bakko kasbo mi dah. Olo tulang. Tahu ni tutulay si tulba ko ba na mga ratoy. Termanali po ng anggota na ni. Habi di ko doon ni sonara posisi na ni. Lagi mula martabaro. Akala itu tak madalag kipeng na. Mantak ni memang lagi si tulba ko ba. Dile, namanali po ni. Halik mo ni, buruhay. Daw nga. Ayak kang gotak ko di. Ayak dongin na pemasukan 70 juta sa dana tari ide. Jadi sukun. Jadi si panon hepengon bangin na ide. Abay man tu barang kasih dah tempat biasa niku ide lai. Oh itu hati lai. Gudang na yun pa. 70 juta. Sa dana tari may. Lai. Ay pinang moro deh. Ala na libur natal tabaroy. Biasa na lai. 40 til 50 juta sa dari. Alay, ilo dah memang kotor dapat to. Ngi, pemasukan kotor dapat ini. Oh lo malay. Ay itong pemasukan kotor penungay ngira 70 juta sa dari lay. Ano hong tabuy lay Ato malay Hindi hamala tayo mo sude dangi. Nangi naram lay. Anong sigaret mo silay? Pas mo silay kinahip sigaret to ba? Sabarang jual lay. No lay. Terus sekali madok mantis nili Madarusin na kimantis yun so tadi dia. Lay. Tumili dah. Lama dah. Pikir-pikir mak nurok nakin. Oke, lay dah. Oke lay. Pikir-pikir pe. Lutung nurak kamu tuh beh. Martile betul kiki. Ito kapitahi. Do tabaru pe ko daray na siya ba? Diha tayak ka kutipan. Tayo. Tabo ni dia lay si tulba ko na mga ratoy ba. Happy ba ni? Lala maturus juton. Song no maturus. Diha tetok kamu si do kasbon ni ba? Habotoken nakini tulay sport laki aman sa may lisong ni. Kaso ni tuwi ng mga rato sunong may liba. Kugurang duha tani bat to. Kasi pujol may iba nung kasi pangartonan sigara pinibring ni ha. Tutok to sigara mula tuton. Okus pinamidjam-midjam di ba. Tahi wah manang tudua teh. Tu mana yang lau si tulba ko tu pangartoan ni. Alay ni mada. Anggota anak 30, 40, 50 juta saya dari pemasukan. Kotor do penyanyi. Alay. Apalah sigaret pe. Tu beri pangido. Apalah nang mantis na pe balong. Ay di ruang na to horo na istulba ko mang nawari do ngayon. Ang gayanya lumayan do. Kirek do. Si patunay pe biar nakisong na marhilong do patik mo sa isera ucung niya. Ulok. Alay sigaret na tu aru jalo. Apalah do mantis na pe.
tahu orang ada. Waduh.